Okay, nk'uko mubizi nta muhungu wanyu iri aka kanya rero habonetse indi nkuru ibabaje cyane gusa dukwiye gufatamo isomo muri iyi nkuru tukirinda cyane. Rero uwo mutwe w'inkuru agira ati COVID-19 yongeye kugaragara mu Rwanda, reka tuyinyuremo vuba vuba turebe se byifashe bite. Reka tutangire gutya rero, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko icyorezo cya COVID-19 cyongeye kugaragara mu Rwanda nyuma y'uko mu bihugu bitandukanye by'isi hashize iminsi kiri kwiyongera. Umuyobozi mukuru wa RBC Professeur Claude Mambo Muvunyi yabwiye igihe ko nyuma yo kubona ko icyorezo cyongeye kugaragara mu bihugu bitandukanye hakozwe isuzumabumenyi rigamije kureba uko byifashe mu gihugu. Yavuze ko mu bipimo byafashwe birenga ibihumbi 16 byagaragaje ko abantu bangana na 0.7% byabo banduye COVID-19 ndetse ubu bari kwitabwaho. Ati tukimara kubona ko habayeho ubwiyongere bw'abanduye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twakoze isuzuma dusanga hari abantu banduye bagaragara. Yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza guhangana nayo ku buryo bidakwiye gukura umutima abaturarwanda. Ati nta kintu cyatera ubwoba gihari kuko ababonetse ntabwo barembye, ni ibintu bisanzwe by'ibicurane ariko na COVID-19 bari munsi ya 1%. Mu magararazi twari twafashe izirenga ibihumbi 16. Hashize iminsi hari ubwiyongere bwa COVID-19 mu bihugu birimo Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bwoko bushya bwiswe NB 1.8.1. Ubu bubarirwa ku rugero rw'10% bw'ubwandu bwose ku isi kandi bwamaze kuboneka muri Irandi y'Amajyaruguru na Pays de Galles. Nubwo bitaragaragara ko iyi virusi nshya ifite ibimenyetso bikabije kurusha isanzwe, inzobere zivuga ko ishobora kwinjira mu turemangingo byihuse. OMS ivuga ko COVID-19 ikomeje kwihinduranya guhera muri Mutarama na Gicurasi. Ubwoko buriho muri iki gihe bivugwa ko ari bwo bwihuta cyane mu gusakara mu bantu. Kuva muri Mutarama 2025 ubwoko bwa Omicron bwakwirakwiye mu turere twinshi twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia, Finland kandi nibwo bwoko buri ku isonga mu Bushinwa no muri Hong Kong. RBC isobanura ko ikomeje gukora ubugenzuzi kugira ngo ihashye iki cyorezo. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsabimana yanditse ko muri iyi minsi tuva mu itumba tugana mu ki. Hari ubwiyongere bw'indwara zifitanye isano n'ihindagurika ry'ikirere. Yatanze urugero ku bicurane biterwa na virusi ya influenza na COVID-19, asaba abantu kwirinda kwanduzanya, tugire isuku. Abanduye ni abakunda gukora ingendo. Umuyobozi mukuru wa RBC Professeur Claude Mambo Muvunyi yavuze ko mu bagaragajweho ubwandu hari abakunze gukora ingendo hanze y'igihugu nabo bahuye nabo. Ku bagaragaye yavuze ko bari guhabwa ubuvuzi bisanzwe kuko hari imiti kandi basabwe kwirinda kwanduza abandi, cyane ko abagaragaweho bikiri ibintu byoroheje. Ariko abaturage turabasaba kwirinda, umuntu ufite ibicurane akajya kwivuza, akirinda no kwanduza abandi, gukaraba buri gihe no kwambara agapfukamunwa mu gihe ufite ibimenyetso. Yavuze ko binajyanye n'igihe cy'impeshyi cyegereje imibare ishobora kuzamuka. Yemeje ko u Rwanda rwiteguye guhangana nayo, ariko anasaba abaturage gukomeza kwirinda no kwirinda kwanduzanya. Ndakeka muri kumureba aho ngaho ni umuyobozi mukuru wa RBC Professeur Claude Mambo Muvunyi, aho yaje kubatangaza ko COVID-19 yamaze kwinjira mu Rwanda, gusa twiteguye kuyirwanya, natwe abaturage dushyiremo imbaraga mu kuyirwanya. Icyo gusa nta kintu ukora subscribe niba waranayikoze. Ciao ciao, turi kumwe.